Union Minister Law and Justice Ravi Shankar Prasad Karbi Anglong Nakihumri. Langhin constituency Arlo Jaiponga Hawara Long Sika Chilanga Hem Asai Ke Oi. Harakhat along Lun Ke Thana Sike Ke Pado. Kardom Nilimid Express Abirta ke Thanabang Villarban Krupi Nonarjek Tha Birtang Tonpen Brainy Pine Koresir Cap Arni Union Minister Law and Justice Ravi Shankar Prasad Karbiang Lok Nakihumri Lapen Brainy Pai Tom Cap Arni Difu Joising Auditorium Hall along Maita Padopon Pray Nipai Tom Cap Arni Adabapor Sri Ravi Shankar Prasad Union Minister Law and Justice and Information Technology Hinpen Karbiang Lok Autonomous Council CM Chamber along Humri Dam Union Minister Kahumri Damahut CM Tuliram Ronghang, Chairman Horen Singh Bay, MLA Dr. Mansing Rong Pilapen MLA Dr. Numol Momina Tumpen 6 Schedule, Keraikom Nang Japuthak, Kachingwai RDP Pon, Apitu, Josing Doloi Auditorium Hall along Mai Ingni Pon 2. Langhin pen kilometer crepe poso se kahilo Jaipong hawar long okpran kachilang hem ningkan crepe poso se prang penta Dr. Nurse lepen chokomaratum amina sai kachiklem dambang vedat ajok Jaipong arat mesen okpran kachilang adim awidat lo posirat atumpen klar dakalam the pachini Labang so se kachilang hem along me lang lapen kapre kenang solason lapen josemet pen ke doa dim mate quarter hai hui awi ki repon tu penan parta Akimia hem ki kim kirang pon tu Japan sai kideng pon pedera jok chokomaratum ke dodim anta avidetlo hum krehni aquatar hemalong bi phak chainong ke dodim asonsi mandetlo lapen ingnam pia sonsi non ke pamandetlo jaipong arat mesen ok pran ka chilang awar sai ka vedet ajok ongdung aratatum ka siksak lapen katorak chak nang rinti lopusi ratatum ningje pon rinti lapen non ke do bom parivartan BJP Karbianglong Autonomous Council Ratcharia songjap pola pena songjap piatuma phan mesen pen jaipong arat okpran kachilang awar saya phan RDN pon serak nang ji pusi ongdung aratatum chuning ripon rinti Harakat Sankardeva Vidya Niketan along Pray Nipain Korener Cap Lapening Koresir Cap Arnian Lun Kilo Nasike Padopon Bharat Sarkar Jutangasai Kamlapen Bharati Sanskriti Siksha Sansthapen ke Pado Lun Lapen Arjan Kihase ke along Harakat Angkang School Humner Capen Bang Pharo Hini Rabang Pokebra Hini Ausomar Lun Kilun Aseke Endun Sangit Jyotia Man Kilong Lun Sepi Joymuti Narjari Lapen Arya Sanghor Tumsi Kithurmi Ausomar Tumapan Lun ke Thanaseke Thanpon Karbi Anglong জিলাত 4টা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছো তাৰে প্ৰথম কৰ্মশালা যোৱা 28 অক্টোবৰ আৰু 29 অক্টোবৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালা শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন হাওৰাঘাটত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত চিত্ৰকলা আৰু সংগীতৰ ওপৰত বিশেষ কৰ্মশালা হৈছে কৰ্মশালাটি ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয় ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কৃতি সংৰক্ষণ উত্থান হেতুৰ কাৰণে এই ভাৰতীয় দৰ্শনত এই অনুষ্ঠানটি পাতা হৈছে Non malam soporapan dina parman birtamo ington paniksina Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Please step in. Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputot, Bertalong, Bangtulo. Karbiang Autonomous Council CM Lapen Arwe Sanghotum, Preni Pine Karasir Cape Arni, Kandajan along Pardun Pen, Asonason along I Kesompado. West Karbiang Long Angkang Kandajan Hawara Long, Preni Pine Karasir Cape Arni, Long Pliadim, Long A Somsi, Cutting Torang Hap Topon. Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Pen, Owiching Tour Club a Paisong Kandajan Tiniali Pen, Rong Ching Tok Kacheleng Atowar, Kandajan Hong Parla Hemla Pen, PWD Atowar Pen, Bilaspuri Arong Kedam Atowar Kacheleng Japan Long A Sompon. Long A Kesomalong Langper Constituency MAC Ramsing Timung, Vidisia Maipu Ramson Rong Pipen Chenglok Song Aketiatum Chitong Dunrinti. Dilai Sports Association Pen, Dilai Patua Klamlong Kepado Kechengsi, Kanya Parlep Timong Chikimo, Football Kepatu Kachipate, Preni Pine Karasir Kep Arni Angdung Kite Kepatu Pensi, Pajut Pontanglo. Bukajan Subdivision Angkang, Dilai Kapatu Aklamalong, Pre Krehini Arni Pen Kapangcheng, Kechengsi Kanya Timung Chikimo Sorlo Football Championship Kachipate, Pre Inkarasir Kep Arni Okehai Ketok Youth Club Lapen, Medical 11 Angwong Angdung Kiti Kachipate Padosi, Kachipate Pajutpon. Okehai Youth Club Atu Medical 11 Abhan, Goal isi Thapen, Kechengsi Kanya Timung Chikimo Sorlo Football Kachipate, Angdung Kiti Anong E Parusimpon. Kachipate ke Haila Penkerem Ataranaphan, Borjan Constituency IMAC, Long Kitimung Si, Nong E Highway Pajerpon. Answer Kela along with Pintegi, Level Gimmy, Nandaman Surupalo. Kapatu Kategnai Anong E, Okehai Ketoka Club Pen, cleared up Terangpi, Goal Keton Tegnai, Medical 11 Monica Senarpi, Aphan Nong E Pajir. Lapen Kehaya Club Aphan, Sika Suri Troxy, Lapen Kerema Club Aphan, Sika Suri Po Tangka Pajir. Midday Express Berta Bangila Pansi Kangton Poniglo, Langi Bom Takar News Channel, Dome Takme, Gorwang 2.